Postavljanje plahte za transfer ispod korisnika sa strane. Zamolite korisnika da vam omogući prostor za rad. Pri postavljanju plahte savijte korisniku ruku i koljeno. Presavijte plahtu za transfer, uvucite je ispod ramena izdjelice. Uvijek nastojte podići krevet na dobru visinu za rad. Postavite plahtu ispod točaka pritisaka. Točke pritiska su ona mjesta gdje tijelo korisnika jako pritišće madrac. Uvucite ruke u plahtu dlanovima okrenutim prema gore. Uvucite plahtu do pola puta ispod korisnika. Korisnik je sada spreman za transfer. To možete vidjeti u drugom videu.